Verse number 1. Verse 1. Yes. Mawethu ndilangazelela ngayo yonke inhliziyo yami ukuba amaSirayeli abantu bakowethu asindiswe. Naye ndihlala ndimbongoza uThixo ngenxa yawo. Hallelujah. Mizuzu imbalwa abangcwele nisuke phambi kwenu. Apha umpostoli uPaulos ubhala lencwadi. Kahle kahle uPaulos lo ebeyindoda ebenenhliziyo enhle. Ebengenanhliziyo nje enhle, ebenolagazelelo loba bonke abantu bangazana noKristu. Hallelujah. Uthi ndilagazelela yokuba amaSirayeli abantu basekhaya bangazana noKristu. Verse number 1 funda mama. Mawethu ndilangazelela ngayo yonke inhliziyo yami ukuba amaSirayeli Yes. abantu bakowethu Yes. asindiswe. Ndilangazelela amaSirayeli abantu basekhaya bangasindiswa. Uyithetha lethu uPaulos eyazi uba ebephila kanjani. Wafumana uYesu njengenkosi nomsindisi empilweni yakhe, wabanqwenelela nabasengaphandle lokuba yanga bakangena embusweni. Hallelujah. Bangapheleli pha kodwa bakazana noKristu. Yes. Hallelujah. Siyazi ngalokho ngibona ukuthi iBhayibhile ayikho inguquko ngapha yakwencwadi. Kufuneka senze kakuhle sisenganeno bendwaba. Hallelujah. Lithi iBhayibhile khona isakhiwo esingakhiwanga ngesandla, esiwindawo zasemazulwini. Hallelujah. Ndilangazelela abantu basekhaya yanga bangazana noKristu basindiswe. Yes. Silapha abangcwele, silapha ngobusuku sanje memezela nje namhlanje ndithi yangubani nobani angazana noKristu. Hallelujah. Silabe ezintweni mazalwane. Yeah. Silabe emahlazweni. Siyawazi ubi wesono. Hallelujah. Mawethu ndilangazelela yanga ndingasindiswa. Bazane noKristu. Ngiyona nto siyibeka phezulu leyo, abantu basindiswe. Hayi bangahambi kawe kodwa basindiswe. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Funda mama verse number 1 semgqibeni. Mawethu ndilangazelela ngayo yonke inhliziyo yami ukuba amaSirayeli abantu bakowethu asindiswe. Ndaye ndihlala ndimbongoza uThixo ngenxa yawo. Ndihlala ndimbongoza uThixo. Uthi utata suka pha ngaphambili ndithi ndakungena kwizitrato zaseStellenbosch ndimemezela uKristu ngoba ubizela abantu embusweni. Hallelujah. Hallelujah. Ngithetha ukusindiswa, mina ngithethi nje. Hallelujah. Khona insindiso Moses, khona insindiso yaba nayo nathi mfundisi wami. Sisasebenza apha ndisebenza beCase River 2012 ithenge intombazana emsebenzini kum. Hayi nami ndisindisiwe monakala. Cha ke pha ekhaya kukho abasindiswe insindiso le nje. Kona basindiswe insindiso le yiyo. Yeah. Yabazalwane ayikho enje. Umuntu mawazala diet isindiswanga. Insindiso ehlukanisa umuntu nesono. Hallelujah. Abantu ndele nzima nje impilo yami yonke ndiyilahlela kuwe Jesu.
kanti iziphathela ngokwami iyaduka. Hallelujah. Yes. Ngilangazelela amaSirayeli akazana noKristu. Selangazelela abantu basekhaya bakazana noYesu basindiswe. Hallelujah. Basindiswe nyani. Baze bathi abantu kuthengani banoshwazi imoto nje akashwazi imoto. Ngoba kuthiwa ngathi yaqhawukela uthena umonakala ngathi uye ngamandla nje akaqhawukela. Hallelujah. Ukhonza uThixo funda mu verse number 2. Ndingawangqinela ukuba anenzondelelo ngezinto zikaThixo. Cela sibambe ke bazalwane. Kufunda mu verse number 2. Ndingawangqinela ukuba anenzondelelo ngezinto zikaThixo. Yes. Kodwa engenalo ulwazi olululo. Ndiyawangqinela anenzondelelo ngezinto zikaThixo. Yeah. Ayaye esontweni. Hey. Ayathandaza. Yeah. Futhi nazo nesikhundla zekawe. Futhi encitiwe nasezikonzweni. Anayo imithika. Hey. Anazo zonke izinto kodwa akanalwazi. Hey. Izinto zikaKristu. Bekahle ngabahambi bekawe laba. Yebo. Sengaba ngasindiswa laba bantu. Sengathi bangasindiswa. Bazale noKristu. Bazalwane uKristu uyinto yonke empilweni yomuntu. Uyamlungisa utata. Uyamlungisa umama, uyayilungisa insizwa, uyayiqoqa intombi. Inqanyiwe ekhaya. Hey. Yabethwa yenziwa konke kodwa ngene uKristu. Sishintshe isimo. Yeah. Funda verse number 2 manqibile bazalwane ngoku. Ndingawangqinela ukuba anenzondelelo ngezinto zikaThixo. Anenzondelelo ngento zikaThixo. Kodwa engenalo ulwazi olululo. Engenalo ulwazi olululo. Hey. Njalo nje yabona nje apha isiphetho lephethe iBhayibhile ebheke ecaweni ngesonto kodwa engenalo ulwazi. Hey. Hallelujah. Yeah. Bayaya esontweni. Ay Nkosi yami. Babuye besatshaya ieki. Yebo. Kodwa banolwazi ngani? Hey. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabafisela lesifiso esihle. Soba yanga bangasindiswa. Basindiswa ukusindiswa funa amaqhubeka sigwini. Yes 3. Yes. Akayazanga indlela uThixo abalungisa ngayo abantu. Yes. Aza afuna ukuba ngamalungisa ngeyawo indlela. Nanso igama. Abayazanga indlela uThixo Hey. akabalungisa ngayo abantu. Hallelujah. Bafuna ukuzama ngeyabo indlela. Uthi utshela nje ezayicawani sesokhona ioil nje kuzani kuyazana. Hey. Ngoba abayazanga. Yeah. Eyona ndlela uThixo abalungisa ngayo abantu. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Thobekezela. Thobekezela nobe. Thobekezela nobe. Thobekezela nobe. Lomhlabeni abanye baqala indlela entsha. Hey. Abanye behlulekile endleleni. Yes. Kodwa mina ngizawubekezela kule ndlela. Hallelujah. Ngoba xa ufumene uKristu bazalwane, zithi sesivela izinto left right and center kodwa indawo lapha. Yes. Abayazanga
eyona ndlela uThixo abalungisa ngayo indlela abalungisa ngayo abantu inye bazalwane bayazama abantu man. Yes. Ngababonile abafana mamam kuthiwa yelo mfana akancini uze kuthiwa hayi funeka simsemthwini nesimsemthwini azokwazi ukumyekisa utshwa. Haleluya. Aye nje uboma kudlalwe nje ngemali apha. Yes. Abuya kancile abuthe phansi. Yes. Kuthiwa yini bezithembisile igqirha lithe uzabiyeka utywala mani. Bamchazile bamphaza bakwenza konke kodwa utywala bungaphumi. Yes. Ngoba abayazanga eyona ndlela uThixo angabalungisa ngayo abantu. Haleluya. Bekade nje ngibona nje abakwento za TikTok omnye umfana ointerviewisha abantu abachayayo ento zephilisi nenyopho edolophini bane babamba one by one bathi siyafuna ukubuyela ekhaya. Hey. Kodwa ululanga asikwazi ukuphuma kule thufu. Asikwazi ukuphuma kule matrix. Asikwazi yabazalwane uYesu akahlwato. uYesu utshintsha isimo somuntu. Haleluya. Abayazanga eyona ndlela uThixo abalungisa ngayo abantu. Haleluya. Haleluya. Abantu namhlanje bamkhonza neGibhithe. Khonza neGibhithe ngoba Thixo ndiyeva yena uthi ngoba futhi samasivumelane masithethe lento. Ayisekho indawo namhlanje engenabantu abasi wonke umuntu usindisile. Basithi mhlawumbe kwaye sithi sifuna ukumisa intente apha eKapa sikhomesa imisa apha because wonke umuntu usindisile. Kodwa ubona lezikhamba akonsindiswe nganto apha. Hallelujah. And that's why you do church. Alusibabona ngenye into. Nizababona ngezikhamba. Ngoba kunamaciko phansi apha. Aciko kodwa kaseke yaphila impilo. Abayazanga eyona ndlela uThixo abalungisa ngayo abantu. Hallelujah. Hallelujah. Yabona xa ufumene uKristu man usurvive nangefestive. Isizini enzima tatamle. Ifestive. November yabona ngoku January February March hayi ziyavutha kodwa khawuye pha kuNovember. Xa sithi December. Ba release abafana begqoka. Zigadi inyawo pha ezantsi zabazalwane bomaThixo hayi. Hallelujah. Kodwa xa ufumene uKristu awunyakaziswa nayifestive. Ubona nje ubona utenga ntomama ubani nje lo. Udibana ngefestive futhi naye vela jonge phansi ngoba yesixayile. Sithi festive. Noma mingathi ulithi indumise ecaweni nje hayi ngasangena yonke lento le. Awubonakala uthenga bacimba nje semhlabeni ngalokho. Kodwa ufumene uKristu bazalwane. Ufumene uKristu. Uye masizini zonke January to December wathumisa uThixo. Ndobekezela. Ndobekezela. Andindawo mama unevangeli. Siyasithandela ezintombi zithi ziphethe isiko zibonakala ngathi zibhejiwe zinikeza imali ngabafana kodwa ndindawo bayivangeli laKristu. Hallelujah.
uThixo bafana. Hallelujah. Hallelujah. Uvukele dumiso ma. Ngiyawubekezela. Ubekezela lobe. Ubekezela lobe. Hallelujah. Hallelujah. Uthixo ke bazalana nomlungisa ngendlela eyodwa umuntu. Uthatha uKristu njengenkosi nomsindisi. Amnqobele zonke izinto. Amnqobele kuzo zonke izinto. Uthixo uthetha noMoses ngelinye ilanga. Uthi uMoses hamba ubheke eGibhithe. Uyoxelela inkosi uFaro ikhulula abantu bami. Xa ifikayo phambi kwenkosi uFaro, inkosi uFaro yaqhankqalaza yavuma. Lithi izwi lenkosi wabetha uFaro ngesibetho esithi. Hallelujah baba. Wakhona ubumnyama ophathekayo. Amasela agcwala izindlu. Amanzi atshintsha amaligazi. Siyazazi bazalwane zonke. But inkosi uFaro stina yavuma. Waqhubeka uThixo eyibetha icebo sikaFaro. Walama wavuma uFaro. Wathi ndiyanikhulula. Kodwa insana zona mashiyeke. Uthethe uMoses siyapha naye umuntu, siyapha naye umuntu. Hallelujah. Hallelujah. Athi uFaro bonakala uFaro uba ibezenzela ngethi kanti ikhonzele kule ndawo lo Thixo wena. Kodwa uMoses wena into akakwazeka ukukhonzeka eGibhithe man. Yes. Yaphunga eGibhithe. Hallelujah. Yashiya eGibhithe ubuthixo. Yes. Bazalana bemihla uthi athi disindise. Ndiyamba nengaka umuntu kwanda velelwa. Yethi le nsindiso. Nawo sokonba Moses ba kodwa ngoma. Hayi, ndiyazi. Manibonke igama lenkosi. Hallelujah. Kodwa bazalana ivangeli siphethe, livangeli lomnyama. Hayi. Livangeli siphethe, nalokwahluka. Hayi. Hallelujah. Uthithela abafundisi ngoba lezelele kakhulu. Lezelele bani bonakala nawapha notho. Nawapha ukuthi makwethe generation makwethe bangayeka konke lo. Hey bazalana kuyeleza utshintsho. Abayazanga. Hey! Eyona ndlela uThixo akabalungisa ngayo abantu. Hallelujah. Hallelujah. Ubone nje nokuyaphakama kanami enkonzweni bemihla. Noma uyophakama nje unikeza imic uqoba Thixo. So mama uyajonga manzi awuthathe iphi imic. Imic. Hallelujah. Ngoba uthi xa usijongayo uma engiseyibomvu. Sisiphakamile ufike wayiya. Thambisa yamuvu lonke. Omnye uyichaya abaphezulu. Abevuthe liveko inkosi yami. Wena manje siyeke bawayise. Hallelujah ndingaxothwa la ekhaya. Kodwa bazalwane lithi izwi lenkosi abayazanga. Eyona ndlela uThixo abalungisa ngayo. Wamkela uYesu njengenkosi nomsindisi. Uphendu hayi bazalwane once ufumana uKristu wavuma. Hallelujah. Phela ushumayela eyona ndlela uThixo abalungisa ngayo abantu. Kukwamkela uYesu njengenkosi nomsindisi. Hallelujah. Ngibazalwane abantu baxakekile balanda izinto kude bezama uzoprotect amakhaya. Kodwa xa ufumene uKristu awudingi igcwele lizaqinisa mzwakho. Uthenga imoto eshoba uthi ngegama likaYesu wami. Babuze uba uyiqinise kwayiphi umthwalo. Yama nenyanga enkulu. Hallelujah. Sengiyavala owase utatam ke mama usindiswe ngo92. Kanti wena wayigula kakhulu ekhaya ndimncinci. Sizwa ngothi koloshe kakhulu. I remember ngenye imini ndathi ngo92. Ndathi ngimase gate ndathi ngibadwa into. Injiji umqala. Kanga kuba kwakunzima.
utata wayefika namaxhwele tata amanye ixhwele kalifuneka ngalibona alifana lesiyenzayo uKristu simvezela ibala ixhwele lifike ebusuku liqinise lifefe lenze bonke liphume lihambe ngathi khake lifike davuswa ngobusuku thina lo mjikantamo lifike ixhwele latata liphethe isiba lencane abazalwane Hey, Nkosam. ngoba xa ungena kaKristu uthemba noma yintoni wafika ixhwele dijije intamo linjalo lanithatha lanifaka phakathi kwamathanga lengihlaba phehloko lingixhuke isiba lencane usana no nanithi nasenimdala kodwa nanisemncane kuthiwa kufuna igazi lenhloko because ingqali ifuna igazi lenhloko dihlele phakathi kwamathanga liyangihlaba akhamisa utata uhleli pawulindi lethwa yalatsho azange kulungento laphuma igazi lenhloko but kulungento 1992 mama emveni kokwenza ozamkele uYesu haleluya ekhaya ubuhlanti babugcwele izinkomo basesesiphele zonke ebuhlanti kuthiwa khona into edlayo pha ebuhlanti iwari yayisithi ngento ukidla inkomo pha ebuhlanti ukuzigqiba kwayo izawudlabana ngoba cacile izawudla abantu ukuphuma kwayo phakathi kodwa praise God Yes. yafika inyanga enkulu bafika uKristu Yes. bafika uYesu Jesus. Elazabethina ufakazi basiyathi sithimela Hallelujah. haleluya konke ukuthi wayengazanga nalo utata ekhaya kungekho thwele wayengazanga nalo Jesus. haleluya Jesus. kodwa kabe ngincedakala lento Yeah. wamkela uYesu mama inkonzo yangenela ekhaya bakhala abantu elalini bathi uMashiya gxotha la xa emzini wakhe yasigxolela uthi utata ke ndigxotha bafuna phinde benze unothanda futhi ngoba since kwafika leqhawe lapha kwami bazalwane uKristu esithetha naye ubethela ngakho hayi utshintsha isimo Yeah. uthi uzosifa nje kanti unike igama lika Yesu Hallelujah. uqhubulane awufika uphithizela uthi hey manje kwenzeka ntoni andlalanga isikhova andlalanga kwathina haleluya sendiyavala kodwa kulo meko yonke ke umatata msendiyavala tata umfundisi egqibile kulo meko yonke ke tata wafika utata ngenye imini ephethe iswazi esingekasindiswe ekhaya ephethe iswazi elide iswazi mose siyalibona bazalwane Yes. pha phezulu lichaziwe lithandiswe ngamayeza akho wambiza wathi jonga ke mntanami eliswazi funeke lihlatywe phezu kobuhlanti xa kuzizulu ngapha ndingekabuye etwaleni ulithathe ulijike ulijongise ngapha xa kuzizulu ngapha haleluya lento iprotecte elikhaya iswazi sangazi ikhaya likhona leswazi yabazana nekubi uKristu man uthi ungalibambi ke mntana mama phezulu ngoba uba ungalibamba apho uzawufa ufene instructions mosekhoneni haleluya yakho ba hey nami ngafuna be careful ngingabambi mfa bana ngathi nithi nje tata izulu sendiyagijima nothi uThixo walapha ekhaya ngimhlaba jonge kwela xa haleluya wafika umngane wami ngenye imini omncinci kangami ngathi bana ayitata mseke libambe kulandawo uthwala ingabanjwa kuyo ezodlala bathi ha lalihle eliswazi dithi yey wena yey beka liswazi alindele isithombe bathi xa uzawuya phansi ngoba kuthiwe uba ulibambe apha uzawufa abaphathile abantu abakhwele lamthatha umngane wami saleka mama mzayo mhlamba izandla ubambe uThixo wala ekhaya wake wafaphi ubona la mfana ule kwala ushumayela ivangeli jika ngo haleluya xa ibuya utata ekwale ndiyamxelela batata yenzekile ixaka iswazi manje enayo wakhathazela ngoba umuntu kalendela kuSheshe bazalwane uthemba nantoni kodwa ubani from Corinthians chapter 2 2 Corinthians chapter 5 verse number 17 is standard 2 Corinthians chapter number 5 verse number 17 umuntu unoKristu uthemba nantoni kodwa kwahambe achisa amalanga lagoba iswazi la elisomiswa uThixo wala ekhaya kodwa bazalwane uwamazana indlela uThixo abantu abalungisa ngayo
Funda mama sithanda zensengiqhubile yebo. Verse 7. Yes. Kuba siphila ngokukholwa kungekuko ngezinto Verse 17. Akuba umuntu emanywe noKristu kuba yindalo entsha. Yes. Isimo esidala yinto yezolo. Akuba umuntu emanywe nabantu abazalwana noKristu. Akuba umuntu emanywe noKristu Hey Jesus. uba yindalo entsha. Hallelujah. Akuba umuntu ezamkelela uYesu njengenkosi nomsindisi uba sisidalwa esitsha. Amen. Bawazi nje amahlazo wakho abantu apha uba ubuke wenza lena le kodwa isu Jesus. liphethe ifanele itsha. Hey God. Hayi ziyacinga bazalwane ngoKristu Yesu ububani ngoKristu Yesu Hey Jesus. usisidalwa esitsha. Jongani kusuke kwavela izinto uthi noma sekuvela abantu bekwazi isiswami bekwazi amahlazo wakho bhuti wami bekwazi yonke into ezimbi owake wazenza kodwa xa unoKristu usuke ube nepeace. Jesus. Hallelujah. Ngoba ububani uKristu Yesu usisidalwa esitsha. Hallelujah. Hallelujah. Seqhubile ushumayela. Hey Jesus. Yangubani nobani angazithathela uKristu. Insindiso zininzi kabaphandle. Siyadlalwa ngabantu. Hey! Kodwa sesidinga abantu abazathi sendifuna ukusindisa into eserious. Jesus. Ngifuna ukusindiswa manyani manina. Ngifuna ukusindiswa manyani. Bake bakhona abantu basindisiwe kodwa sendifuna ukusindiswa manyani. Dingahlala insindiso. Hey Jesus. Hallelujah. Yeah. Athi noma into entsayeleyo tatam. Ngoba kwendawo ufuna ukuyashumayela asashumayela isono kule mihla. Yeah. Ungayabona kwangixothela abantu ungayi kakhulu esonweni. Yes. Ngoba ingozi ke ngokuleyo. Hallelujah. Kaloku sishumayela uKristu oxolalisa umuntu nesono. Isono kufanele sisithathe silibeke ebala. Uba leli into iyambulala umuntu. Yeah. Lelizwe lenkosi isandla sakhe asisifitshananga. Hey. Uma singehlangula. Nendlela yakhe ayizibukevi ukhala kwabantu. Kodwa into yenza uThixo ongabeva abantu zizono zabo. Hey! Uba nthena vuma. Naphulaphula na uhliphe ezilungileyo. Uba nithena qhaqalaza. Na uhlwaba ihlele ngoba umlomo kaNdikho uthethile. Yes. Hallelujah. Ukubani ke uKristu Yesu usisidalwa esitsha. Jongani into ezivelayo esuke ezibethe. Uthi usaziwa umuntu akathuki uhlapha zayitlandise ngamathe kodwa ufuna uKristu aqoqo. Hallelujah. Abayazanga eyona ndlela uThixo abalungisa ngayo abantu. Hey! Abantu bayazama bazalwane bayazama bafuna ukwenza ukulungisa kodwa bayahluleka ngaphandle kwaKristu. Jesus. Bonile mina intombi izikhulela intombi. Ilisakhulela umfana baleka ishiya. Hey! Yes. Yawujika nalo mntana yena ngomfana seke balekela uThixo seke yokhulelisa abantu. Athi umfumana lo mntana athetha amazwi umntwana umuntu athi asoze ngiphinde. Asoze ngiphinde tu. Intoni. Dibana naye 2 years. Dibana naye type of abantu ngathi sophinde nje uzithwele. Elenyanisile kodwa sozaphila. Hallelujah. Abayazanga eyona ndlela uThixo abalungisa ngayo abantu. Alo umbeka lo wesibili athi yabona ngoku yabona disayine edolweni. So then Peter Dobekezela
umpostolo Paulos amaSirayeli unokulangazelela ukuba basindiswe. Yabazalwane, ayikho impilo ngaphandle kwensindiso. Ayikho impilo ngaphandle kwensindiso. Ayikho. Nawe uyathanda ungayiphila lonto oyiphilayo, kodwa ngaphandle kwensindiso ayikho impilo. Ayikho. Elo ntothi ufuna uzithathele uJesu namhlanje abe inkosi nomsindisi wempilo yami. Angisafuna ukuyiphila lento endiyiphilayo, ndikhathele yile mpilo endiyiphilayo. Aze ngaphambili ndizothandaza naye.